Izina rye riza ku mazina yaza imbere ku rutonde rw'intwari z'igihugu. Ni izina riza imbere cyane mu matwi y'Abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange bitewe n'ibikorwa yagiye akora, dore ko ibikorwa byiwe bigenda byivugira yaba umunsi ku wundi. Vuga nta ntwari ipfa ahubwo iratabaruka, kandi intwari ihora mu mitwe ndetse no mu bitabo by'amateka, ndetse n'abandika bagahora bayandika, abakora ibyegeranyo bakabikoraho umunsi ku wundi. Umwe mu basirikare bari bagize RDF, dore ko ari umwe mu bajenerali rukumbi bari bafite ipeti rya generali furu mu gihugu cy'u Rwanda, baje kugenda bacyurwa mu kiruhuko. Ni umwe mu basirikare abenshi muri rusange bagiye bamenya, yaba abari bazi yuko atakiri n'umusirikare, dore ko ariko iraka rya generali ritajya ripfa kuvaho, dore ko yakunze kugenda ajya no hanze y'inzego za gisirikare, yemwe akagenda atanga umusanzu mu kubaka izindi serivisi zigiye zitandukanye, yaba hano mu Rwanda ndetse no muri station yaba iya RDF ndetse n'iza gisivile muri rusange. Generali Jean Bosco Kazura ubu ngubu utakibarizwa mu ngabo z'u Rwanda kubera ko yaje kugenda ahabwa ikiruhuko cy'izabukuru. Ni umwe mu basirikare kandi twavuga ko yaje kugenda aba mu myanya igiye itandukanye, yaba iya hano mu Rwanda ndetse n'iyo hanze y'u Rwanda. General Jean Bosco Kazura wavutse waje kugenda yiga, uyu ni umwe mu basirikare bavukiye wize mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru yemwe akaba avuga ko yaje kwinjira igisirikare cy'u Rwanda ubwo mu mwaka w'1994 igihugu cy'u Rwanda cyariho kigenda gihura n'ibibazo bikomeye cyane, ubwo cyari kiyobowe n'ingoma ndetse y'ivangura. Uyu nawe akaba ari umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu kugenda bahagarika jenoside yakorewe abatutsi 1994. General Jean Bosco Kazura rero ari imbere cyane, akaba ari umwe mu bagabo baje kugenda bahabwa ikiruhuko cy'izabukuru, aho bagiye muri retirement, dore ko kuva ku munsi w'ejo aribwo ari itangazo rya RDF rimusezerera mu ngabo z'igihugu bwaje kugenda rijya hanze we na bagenzi biwe. Iri ni itangazo ataje kugenda agaragaraho wiwe wenyine, dore ko yaje kugenda ryisangaho n'abandi basirikare bagera mu gihumbi, bose baje kugenda bahabwa ikiruhuko. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akanaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abasirikare barenga igihumbi, barimo General Jean Bosco Kazura wigize kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. General Jean Bosco Kazura yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda hagati y'Ugushyingo umwaka w'2019 na Kamena umwaka w'2023. Mbere yaho yari yaragiye akora indi mirimo, kuba umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama aha mu karere ka Musanze mu majyaruguru. Uyu kandi yabaye kandi umujyanama mukuru w'igihugu mu birebana n'igisirikare, ana umugaba wungirije w'ingabo za Afurika yunze ubumwe ADLAF muri Sudani, ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zishinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu cya Mali, MINUSCA. Itangazo rimushyira mu kiruhuko cy'izabukuru we n'abandi basirikare barenga igihumbi, barimo ba ofisiye generali ba generali bane, byasohowe na RDF muri iri joro ryakeye ryo kuri uyu wa gatandatu. Aba barimo Brigadier General Jean Bosco Rutikanga wigize kuba umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Amajyaruguru, ndetse n'umuyobozi wa Brigade ya 204, cyo kimwe na Brigadier General John Hodari wigize kuba umuyobozi w'ingabo umuyobozi w'ingabo mu turere twa Bugesera, Ngoma, Kirehe, ndetse na brigade ya 305 ikorera mu turere twa Musanze ndetse na Burera. Muri aba bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru harimo na Banina Brigadier General
Brigadier General Filimu Byangama wigeze kuyobora umutwe wa Marine ndetse na Brigadier General John Bagabo wigeze kuba perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare na komiseri muri komisiyo yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare. Umukuru w'igihugu yemeje kandi ko ofisiye bakuru 170 n'abandi basirikare bafite amapeti atandukanye 992 bajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri w'ingabo Juvenal Marizamundu ubwo yasezeraga bariya basirikare yabashimiye umusanzu wabo mu iterambere ry'u Rwanda kuva mu bihe byo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no ku rugendo rw'iterambere ry'igihugu kirimo n'ubu ngubu. Yagize ati ndabashishikariza kugumana uwo muhate mwagaragaje mu myaka itambutse. Abasirikare bakiri bato mu myaka muri RDF babafatiyeho urugero rufatika. Mwizeye ko muzakomeza gutanga umusanzu wanyu mu kurinda igihugu cyacu. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga we yavuze ko intambwe yose bateye yari ubwitange mu muhate wo kuzuza neza inshingano zabo zo kurinda igihugu cy'u Rwanda. Yagize ati mwakoreye igihugu cyacu n'ubwitange mwakwishimirwa umusanzu wanyu, mukaba dufite amahoro n'umutekano, musize ibigwi bitari gusa mu kuzuza inshingano zanyu ahubwo no gutuma RDF iba urwego rwubashywe. Brigadier General John Bagabo wavuze mu izina ry'abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yashimye Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ko ku miyoborere ye n'urugero rwiza yagiye atanga mu myaka myinshi ishize, by'umwihariko mu gihe cyo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko kuva icyo gihe Perezida Paul Kagame yagiye yibutsa abasirikare akamaro ko kugira ikinyabupfura kugira ngo babashe gutandukanywa n'umwanzi. Yagize ati ayo mahame yatumyemo kandi azakomeza kuranga ibikorwa byacu mu gihe tugiye no mu nkeragutabara. Dushimiye icyubahiro twahawe dusezererwa. Yunzemo we ko na bagenzi be biteguye gukomeza kwita no kurinda ibyo baharaniye mu myaka yagiye ishira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi bikaba rero ari bimwe biri kugenda bigarukaho hirya no hino, cyane cyane dore ko aba basirikare baje kugenda bajya mu kiruhuko cy'izabukuru baba bamaze ubwo guhita bajoyininga umutwe wa Reserve Force w'inkeragutabara nk'uko bisanzwe bimenyereye. Mu yandi makuru kandi mu Burusiya bari gucyura ingabo zabo kubera ubwoba bafitiye Ukraine. Uburusiya bwakuye abasirikare barenga 100 cyangwa se bari aha muri Afurika, mu gihugu cya Afurika y'Epfo, kugira ngo bafashe bagenzi babo mu ntambara yo muri Ukraine. Bari mu basirikare bagera kuri 300 bo muri brigade ya BIA, isosiyete yigenga y'abasirikare b'Uburusiya. Aba basirikare bageze muri Burkina Faso mu kwezi kwa Gicurasi kugira ngo bashyigikire igisirikare cy'iki gihugu. Ku muyoboro wacyo wa Telegram, uyu mutwe wavuze ko ingabo zarwo zizasubira mu Burusiya kugira ngo zishyigikire bagenzi babo guhashya ibitero bya Ukraine ikomeje kugaba kubera mu karere ka Kursk. Kugenda kwabo gutunguranye bifitanye isano n'igitero cya Ukraine giherutse kubera mu Burusiya mu majyaruguru ya Kursk. Ubuyobozi bwa brigade ya BIA Victor Yerdaramave yatangaje ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa mu Gifaransa ati iyo umwanzi ageze ku butaka bwacu bw'Uburusiya, abasirikare bose b'Abarusiya hamwe mu turamurwanya.
Hari ubwoba ko izi ngabo z'Uburusiya niziva muri kiriya gihugu bishobora gutuma inyeshyamba z'abayisilamu muri Burkina Faso, za Iraq, Jamaat Islam zikomeza guteza umutekano muke. Ni nyuma y'uko ziherutse guhitana abantu bagera kuri 300 muri kimwe mu bitero bikomeye zagabye. Muri iki gihugu hafi kimwe cya kabiri cy'igihugu kigenzurwa n'imitwe ya jihadiste, aho ikomeje yibasira abasivile. Brigade ishinzwe kurinda abayobozi bakuru ba Burkinade barimo Kapiteni Traore ngo yugarijwe n'izi nyeshyamba. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga aherutse kwerekana umuyobozi w'igisirikare cya Burkina Faso arinzwe n'abagabo bambaye imyenda irimo amabendera y'Uburusiya. Burkina Faso, Mali na Niger ni bimwe mu bihugu biherutse gucana umubano n'Ubufaransa bucuditse n'Uburusiya. Ibi bikaba bikomeje kugenda bituma rero abenshi bagenda bibaza nimba uyu mubano wazagenda ugaruka bitewe n'imikoranire iri hagati y'ibi bihugu, cyane cyane kuri Uburusiya bukomeje kugenda bujya muri ibi bihe bigiye bitoroshye, cyane cyane ahangaha, dore ko abenshi bagenda bavuga ko byaba bifitanye isano no kuba ari bimwe mu bihugu bikomeje kuba